عطا، آمین علمی ترقی، آمین عملی ترقی، آمین خدایا تعمیری ترقی، آمین یا اللہ زمینچ وسعت کر عطا، آمین غاب کے خزانہ مز کس عطا، آمین ات کرو حفاظ پٲدٕ، آمین علماء پٲدٕ، آمین صالحین، آمین ربانین، آمین عارفین، آمین متقین، آمین خدایا پرناون وٲلۍ تھوٚوُکھ پننِس بارگاہس منٛز قبوٗل، آمین پرن وٲلۍ تہِ تھوٚوُکھ قبوٗل، آمین یِم ذمہٕ دار معاونین یا اللہ سٲری تھوٚوُکھ پننِس بارگاہس منٛز قبوٗل، آمین یا اللہ تاج دیر یہ مدرسک یا اللہ اس روشنی چھ یہ پوشنایت علاقس، یہ مدرس بناون یت علاقس ہدایتک ذریعہ، نجاتک ذریعہ، عالمس واتناو یتیک فیض، رب ربا رحمتس مز تھون ولت، دستگیری مز تھون ولت، کرمس مز تھون ولت، یہ سوری مجمع کرن قبول، دین کے خاطر، ایمان کے خاطر، نمازو خاطر، قرآن خاطر، سائن یا اللہ نیک حاجات ضروریات کر پورا، پنیو غب کیو خزانو مز، سری دعا کر قبول، بطور فعل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم.